Rusija možda ima mnogo više materijala poput nedavno presretnutih razgovora nemačkih vojnika o napadu na Krimski most, piše Bild. Ovo curenje bi moglo biti samo vrh ledenog brega, rekao je bivši šef nemačke spoljne obaveštene službe August Hanning u intervju za ovaj nemački medij. Što više, Berlin bi trebalo da se pripremi za to da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do novog curenja, smatra on. Zamenik Bundestaga Roderich Kiesewetter sa druge strane nije isključio mogućnost da Rusija prisluškuje i kancelara Olafa Scholza i njegov najuži krug. U petak 1. marta ruski mediji su objavili na društvenoj mreži V-kontakte tekst razgovora između 4 visoka nemačka oficira koji su razgovarali o mogućem slanju projektila Taurus u Ukrajinu i napadu na Krimski most. Istovremeno oni su pokušavali da nađu način da ne pređu crvene linije kako Nemačka ne bi postala očigledan učesnik u sukobu. Scholz je više puta izjavio da se Berlin uzdržava od snabdevanja Kijeva raketama Taurus, jer mogu da pogode ciljeve negde u Moskvi. Prema njegovim rečima, da bi se obezbedila kontrola upotrebe raketa, bilo bi neophodno poslati nemačko vojno osoblje u Ukrajinu, ali je to isključeno.